umuntu rero waba yaracikamwe n'urukingo hagati y'urwa mbere hagacamo amezi karenza ya minsi twavuze, uwo muntu ntabwo twamugira inama yo kuguma mu rugo ngo yihebe avuge ati urwa mbere rwabaye imfabusa. Nawe naze ahubwo aze byihuse afate urukingo rwa kabiri kugira ngo rwunganire ubwirinzi buke umubiri wabashije gukora ku rukingo rwa mbere. Birashoboka ko umuntu yaba yarafashe urukingo rw'ubwoko runaka akaba ku nshuro ya kabiri yafata urundi. Byagiye bigirwaho impaka cyane, ubushakashatsi bumaze igihe bukorwa, ariko kugeza uyu munsi wa none ndetse n'imibare mishya igaragaye mu cyumweru gishize yuko umuntu wafashe urukingo rwa AstraZeneca ashobora ndetse no gufata urukingo rwa kabiri rwa Pfizer ntagire ikibazo, ahubwo bikaba byamuha ubudahangarwa bufatika ku zindi nkingo, kuvanga izindi urwabanza n'urwakurikizaho bizagenda bimenyekana, ariko kuri izi ebyiri icyo navuga ko ari gishya cyagaragaye ndetse mu bashakashatsi ndetse n'itsinda ryihariye ribikurikirana hano mu Rwanda tukaba twarabiganiyeho dusanga bishoboka byanatangira gukoreshwa hano mu Rwanda.